Kapitang Inteng! Ano sampay tagbati dito'y balay dungaw? Kahit pasensya ka, no panawan ka manahin. Ay, nagrigat yag may sa. Ang hagano sak gaputa si minarmat ti papanam ijay syudad. Agyaman naman nakaawat ka unay dungaw. Agadanan ka dito'y Ay, win ka de, di ka madanagan. Itrang ka man na saya at tiri daw. Tamang damang serakan ka. Anya? Anya nga di amuta. Ay, natalgedak dito'y inteng. So, adyak man nga uray agmay saak. Nala, ingkakot kitaan dagitin sa ganak nga arwatem. Amangan no adda kurang. Kukumaray, di kay ka di masikuran nga gigyan lang iti unag ti babalayaw. Ay, masikuranak nga rod mare. Nangro na itataawan ni inteng. Oray siyak masiksikuranak. Talon balay laeng ti turturunga. Awan pa'y panaginanamag. Ay, unay matang. No kayat yo, intag shopping. Kunayo masiksikuran kayo, isarumwar tayo. Intay mag-shopping. Mayat day taan na panunot mo marikwanang. Ay mapantayo man mat nga agpaiso ijay sentro inton Sabadaw. Mayat ka, marituyag? Ay, katuan Adamot kit DJ bayad din nating mekin ni badong ka. Iso na ti pag-shopping ka. Ay, uray siyak Jay mo't bayad ti kaldeng nga inlako mi kan ni inteng ti pag-shopping ko. Nagadugaya man ti ginatgatang tayaw. Mauawit tayo pa'y nga rod dagitaw. Ay na, nalagan laeng mo. Ay na. Kastigayam tirik na ti ag-shopping. Nagganas. Win nga rod. Kaslagatangak mat amin ang alako. Nakagatang tayo magkidin na iti make-up kan miniskirt tayo. Aramatan tayon to no, anda papanan tayo niya. 5 miniskirt ti ginatang ka. Sigurado, makayawan manin ni badong ko iti kinapintas. Kan kinasiksek no isuot ko dagitaw. At-adan mainlove kanyak ni badong ka. Ha? Iso nga isuot ko daytaw. Apaman makasangpet ak ije balay. Bareng din akong apaan. Na labampay mo't sakpay nga isuot mo. Tuyang! Ayan mau! Apay kaday badaw. Ay, naka-miniskirt ka, Mike. Wan baday. Sexy akadimat laang. Kan kita man ti make-up ka. Maibagay ka di kanyak. Lutang ba ang aking kagandahan? Unay ka lagi din. Inga man nagsukat. Na, apay ngay apagsukatin nak. Katno kagat-gatang ko na ito. Kasangsangpot ko na itay. Ay, sumad lagayam. Ngawan pa'y tinalutaw. Rimwar kamit gayam. Ay, ag konsumisyon na katalagakin ka. Ay na, di ka din agong unget body. Sana balay. Gimatangak iti miniskirt kan make-up ka. Tapno na pintas kan sexy akanayon iti imatang mo. Ay sana ka maragsakan iti dayta tuyang. Gaputa nagtaktak ka iti oras. Kan naggastos ka lang iti awan ka is ka na balag. Intayo iti parlor. Kaya tiyaw kukumaray. Ay, katwin Tapno maaramat kumat dagiti sandals kan miniskirt ko. Wen, kumaray. Rumar tayo matasag paminsan. Ay, katwin Ay, gundaway kunday to'y. Gaputaawan ni inteng. Inton sumangpait. Jak manin maramid ti kay kayat ko. Pawilan naktumanan na rumwar. Wen ako kumaray. Intayo agpa-pedicure kas kada agpa-manicure. Agpariban kan agpakulay iti buaw. Exactly, Marituyang.
Day tati kayat kong aramidon. Tapno oray babakit tayon, still looking yang lata. Tumpak, Maray. Tapno anda ang mainlam kanyak ni Inteng. Wala, agpapintas tayaw, tapno ad-ada nga ayatan na tayaw, dagiti asawa tayaw. Ay, Pasensya ka na, Marikwanang. Asawa tayo kunak. Ang awan met gayam asawam, ta old maid kamot. naa. Unay kamatan marituyang. Mangininsulto ka! Gusto na hitan. Ay. Marikwanang marituyan. Ay di kay agapan. Tapno saan na mapurnada ti plano tayaw. Aday ta. Naisimpa kong tibok yo, nana. Mayatan ti pan nakakulay na. Ay na, agyaman kami. Ay na, maibagay ka di mo't lang ka na kami tibuok, May. Ay, nana. Ay, nana. Nabayaga kong nga agher-her do. Isong amok dagiti maibagay ka dagiti customer. Piminta sa kadimot laang. At least, naunat dagiti bukyo, nana. Kan mayatan ti pan nakakulay na. Sapay kumaa, taaywanan yo. Tani, kaslasaan kayong agdigdigos. Ay, Pasensyakan, nana. Ngam kas lang amin diyo isyam-syampo ti bukyo. Ay, agatla na pay lati ulo yo. Ay, di mo ibaga si kamot. Ang piminta sa kadimot laang. Adda basit nagbaliwan yo, nana. Gaputa mayatan ti buok yo. Kanalinisan dagiti kuko iti ima ken sa kayo. Ngam, saan lata maikat ti kurtrat iti muging yo? Ha? Winmat nga main, Maray. Saanin nga agbaliw ti rupam. Gaputa bakit kan. Ngunan! Hustawn! Masapul aya nga ibagayo pa'y laang! Agawin tayo, Kukumaray. Ay, nabarpak ko yun. naguray pa. Aginjo tayo ba dito bara ko na da. Barang nga damo mama mo kapogi dito. Uwin mo nga. Agpasa maray. Hindi ka ganganat. Urita, uwin mo ni Kapitan. Ay, Apay, marikuanang. Talaga kaya't mapaiti makiasawa. gawan amare. No, sana sayang si kinapintas ko. Sa bagay, Maray. Mangibabain ka, tuyang. Asinaw tinangibagakan ka, ngagpatpat nagkayaw iti inuman. Awan, trip milaeng baday. Kababain tayo tangararamitin niyaw. Imbag kumano saan kayo ababay. Imbag pa'y kada kami akin ni Pare Inteng. Ay, agluto ka man kit di iti noodles. Nahang ubrak. Naa, at dayan noodles nga ipalutom kanyak. Ingka pa'y laumutang kin ni Marikuanang. Naa, ibaunak pa yan amapan umutang. Asawa nak, iso arumbang laeng apagsirbyan nak. Naglalay nga mon ngay. Apay asyak pa'y laeng ti ibaon mo amapan umutang iti kanam. Itinto tasak, nagmalmalumak iti talaw na nagsidalang iti aseng. Ha? Nay, abayan tay. Nagbakbakura kayo umat dito yung likod ti balayaw. Abayan. Ay, nagdagsin nga ron ti ulo ko, Arog. Ha? Ay, hangover sa na ito yan. Kung nagpahisaw, maangot ko ti arak. Ay, Kaya't yung asawain, nagiinom kayo di kalman. ay, wine ko, Arog.
nagiinuman nyo nga eh. Ay, Jay Sentro, di mo ibagbagakan ni uncle mo Ha? Ala, kantay. Isumot lagay masan yun amas asikaso to'y balayyaw. Agraman to'y arubayan yaw. Nakaruruutan nay. Hey, naurnong pa yun dagiti murang yaw. Ang mga numasangputan ni uncle dagita. Asikaswag to, inton maikat ti hangover ko. Di kayon makininaw mantay. Kaguran ni uncle ko dayta. Win ka day. Basta, di nakipulpulong ka ni uncle mo. Dipinday. Anya dipinday. Ah, Kayat mo, nga ang tanak ni uncle mo. Kaslakas tamat ti kayat mo. Dinak ngamin kayat nga antim kat. Ha? Nilang uncle mo, ti patpatag mo. Yay. Pudno mat, saan aya? Iso akayat nak nga ipulong. Saan antay? Saan kayo nga ipulaw? Nagdakkelan ti Bilyo. Kat naparbangonan. Manon abot ti arak, tinaibus yun. Ngaro da talo lang. Buti nga dali tayo. Siyempre, inikat min tapno saan apasalsali ti lamisaan nyo. Amangan masagit yo, kat matinag. Nakarungaminan ti bartek yo. Anya? Di yo siguro napuutan nga ado ti in-order yo. Gapo iti bartek yo. Kat no asala ni nana to yan. Ipapilit yo pa yung asit ganti may sa abaro. Gapo takayat yo ayam ammo tiagnagan iti kuwanan. Ngawa na talaga ti pagbayad may. Korta bay. Sana mabalin nga awan. Nas ka na bayadan nyo, dagiti in-order yun. Ano, yati ko na yun. Ibatik ti cellphone ko. Sa kakto into na daibayad may. Kadagiti nainom may. O sige, nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pumanaw kayo, adiyo pa nabayadan, tinainom nyo. Basaw! Ginayat. Kamuta? Kas ka lang, dardaras. Di ka nagreklamaw. Nasibay ka lang nga rodin, nagre-rekapay lang. Naku, ungungat ka ba talaklakayan? Ngaraw, naginayot tayo takas lamaw-lawak. Ay. Uunay mo dahil tuyan nga rami dyan, babakay. Babayin kayaw. Yaman kayo pa ikiti ata, daka ng yawid kada kayaw. Gusto na. Dengan sumalaw. Malang, paspasam kita tamag na. Dua kayo nga rod niya sa sibaya ka magmag na. Iswadyak makapartak amag na. Dalan! Kuti sakak. Hay! Hindi natin mapaspasama. Ay, Ay, tumudong mata ni nanakwanan, tataba daw. nagama kang takaon ka dagitaw eh. Anay nasakit dito mga. Ay, Ala, ikagumaan ti tumakdar. Asibayan na ka ni Kwaraw. Tasyak mat ni Tuyang. Day tati malalayaw ang nagbarbartay. Ala, tumakder kayo tayo tuloy tayo timag na. Talaga di ka payag na kamanya, Tuyang. Bakbakitan kan, ngam agin inom ka pay laeng. Bataw. No siyak ti makaong amangan no papanawin kan. Ay, san? Papanakon nga no papanawon na. Ay kat makamu kamatin iti biyag mo ah. Ay, saan abadahong pang-aasim? Sumursuro takla ang mat kadagiti kukumarag no ayabandak. Kahit gapotay na yabandakan, mapan kamat adagosan. Apay, awan ay ati bukod mo apanunaw. Mabalin mat nga ibaga, madi ka sumurot ka dakwada. Ha? Amom ka day, Tuyang.
Nagalas ti lang ayaw iti nabartek kayaw. Ha! Naimilat-milat dagiti make up yaw. Di yu pa amo ti lablabidan yaw. Naalawanan kat suray. Kukumare, sumangpot ita ni Inteng. Anya nga tati aramidak, intun birukan na ti kwarta ang naglakwan me iti kaldeng. Ay, api anak sinaay ka, marikwanang. Ay, mabutengak mo't lang arod. Naliwayak ngamin dya imbilin ni Kapitan nga Aramidag kuma. Ay, unay matan ti kastoy. Nasubraan tayo matan ti naginjoy. Wen nga raw kukumaray. Sapay ko na ni Badong nga ipulong na tayo kanukin ni Kapitan Apaman asumangpag. Anya, Wen, day tati ko na ni Badong. Ay talaga masurun nga main iti inararamid tayaw. ay awan nga ruden ano kasta. Talaga, aditay malisyan ti aramidan ni Inteng. Nagalas mo ti aramid yaw. Da kayo ababakit. Inteng. Sino tinangibaga kada kayaw? Aday talag bulbulak-bulken agin inong ti aramidan yaw. Bayat ti kawan ka. Ay na, Kapitan. Pakawanan na kami kuma. Ultimo bayat ti kalding. Imbulak-bulyo. Inraman mo pa yung ti urnong tabanang. Ay pakawanan nak Inteng. Nangirwarak iti urnong ta ije bangko. Gapo tayo so ti pinangsakak iti cellphone ko ngayon saldak iti inuman. Ay, nagalas ti aramid yaw. Awan manak-nakam yaw. Talaga nagalas ti ugali da paray. Da kami kinikwaraw tinaparparigat anang iyawid kadakwada iti nalaos ti bartek da. Gapo iti day tagay na ramid da. Anya ti idusa ta kadakwada pare ba daw? Ay, saan? Di da kami to saan. Ay. Kinapudno na, siyak tinangibaga nga ginjoy kami mat. Iso napang kami nagpaparlor, aging gana sumok may matan tinagsyat. Na. Sugaya mapatibok yung kat nagalas ti kulay na. Anya day ta? Green. Ay, Kasla bulong ti pine tree. Gusto ka din Inteng. Imbis ada kayo ti pagwadan dito'y barangay kabildatan. Saan tada kayo ti sukir? Imbis nga glinis kayo ti unag ti babalayaw. Saan din? Si kamat kagawat ko nang. Imbis nga da ka iti barangay hall. Sa bali mayit. Taday ta bulbulak-bul ka naging inom ti raramidin nyo. Kitap no agnakam kayaw. Da kami mat ka ni pare Badong ti agsyat. Tapno padasan nyo mo ti mangyawid iti nabartat. Ano yan? Kana? Uwain, mayat day taan na panunot mo, pare! Kamat kagawat ko nang. Isarampay ti tersinam. Aging gaadi mo nalpas ti inted ka nga aramidem iti barangay hul. Naimas ti ilutong aprito nga ikan adungaw. Ay win ang nagbugo ka kaday, sakbay anangan ka. Wen, nagbuguak iti kastaunay. Ay, mga anak ko. Alang nga rod, darasong timangan, Ah. na nakasagana ti pagdigos mo ijabanyaw. Anya? Ay, mangmangan pa ilada tao. Digos adagos ti bagbagamay. Wen ka di, nagdigos sakto inton bigat. Anya, katno di ka nagdigos idi kalman. Ita, kunam nga inton bigat man, ti panagdigos mo. Ay unay kan, Saan ama ibus ti bigat? ay di nakpagpungtutan Inteng. Na, Ala, mangan kan, kalpasan na, agdigos ka. Nay, mayat mo ti pa nagsagsag ang si umaw, tatabadaw. Where is the going? Di talaan ko, Arog. Mapanag man makisarsarita kadagiti mapangumatang ijitirsina ni Marikwanang. What? Hindi lang ti papanam. Ngam kastaunay ti pa nagpagwapaw. Talaga matagas tao, iti pa nagpagwapa ako, Arog. Sige labasan ka pa, tamapanag kung ijitirsina ni Marikwanang. Sige lang. Tamapanak mo ti di barangay hall. Sige lang ko, Arog. Naske, nagpabangluak ka dagiti tattao. Takayat ka akanayon daktaw amalaglagay.
Iti kasta, sukatakton ni Parinting a kapitan. Good morning, Maray. Kastamat ka ba dong? Mayat sa katiring mo ah. Mayat ti purmam ah. Ay, wala, Maray. Nay, kaslada kaya mo nga iba ka? Ay, kwa. Ipakadak ko maa. Dituyak pa'y laing agistambay, Maray. Ka dito'y kalata ah. Awang mo parikot. No kaya't mo tagistambay dito'y. Okay laeng. Ngam, apay ayang agistambay ka. Awan, kaya't ko laing mati makisar-sarita, kadagiti o may gumatang. Nalang araw, agtugaw kalata ditan. Tadaramidag ah. Ay, wang! No adda o may gumatang, isimak, ken kumusta at kampay ide. Naskin anasaya at ipakita kadagiti tattao. Tuyang, nakaluto ka kaday. Na, una yan. Nalpay mo't taabagam ang nagaway. Apay, nagkapwamaya. Ay, unay ka lagi din. Sa bali mo ti damdamagak, sa bali mo ti sungba mo. Sanak pa ang nakaluto. Ilamlambong ko pa'y laeng day ti ugot ti kamutay. Ay, naggapo ako di Teresina ni Marikuanang. Kinasaritak dagiti naggatang ijay, tapno masidag tiriknada kanya. Ay nabadong, isardeng mo ti panagpanpantasyam. Di mo masukatan ni Kapitan. Saan man, tuyang? Uri kitaan. Dumteng to ti aldaw. Asyak to ti kayat dagiti ka baranggayan ngagbalin a kapitan. Gumatangak man iti sardinas, nanakwanang. Mabitlaan ko araw. Anto'y tigagatangam. Aw, anto'y matibayad ka. Agyaman at. Wan gayam nana. Anya tinaramid ni Tata Badong dito'y Teresina mitay bigat. Diyak amo ah. Ngam, nagmayat mo tipan na kisarita na kadagiti umay gumatang. Tunggal adda gumatang kasaritan ah. Aprisyaran na anapintas wano gwapaw. Kan kaslagur uray iti umay gumatang tapno kasaritan ah. Amo kaon. Kastaman tinaramid na iday. Takayat nangartapan ni Uncle Kaw. Angam na pahay, mate. Wen, maawata ka unti kayat masawan. Kayat na nga agawan ti trono ni Kapitan. Una na, dahita ti agpaisaw. Rumwarak ba daw? Agbati ka dito'y balay, ah? Papanamaya. Mapanak agsapul iti kunam apagutangan. Bareng adamang pautang kanya. Ay katwan ah. Kampay iday, tumultulong ta kadagiti agkasapulan. Babaan day tangaramiday. Siguradaw asaan dakton amalipatan dagiti tattao. Sige ah, sika ti makamaw. Angam kasla kalukwan day tangar aramidam. Pati siyak mairamraman. Tuyang, agtalag ka kanya. Pakairanudam tumat lang day daw. Iswa din akong kontray. Ay na, nagimasin ti adubo asidaan dong mo. Ay. Na- Agbuggo ka pa'y nga umuna, sakbay amangan ka. Nakarugrugit day ta, imam. Napanak nga ron nagwalis ijerwar. Ay danag mo. Nagbugwak itayin. Di mo lang amin nakita. Ay nainteng, dinakman lukwan. Na, Ingkakit di bugwan day ta, imam, sakbay amangan ka. uwan ka di. Anyamot ting. Imbis amangan ako. Nagadupay lang nga ipaparamid mo. Ay. Di kan agreklamo, inteng. Para mutlakan ka, ti ipapaaramid ka. Apay, kayat mo ti agsakit? Muwinin. Mga tangaro din. Nakabugo ako. Sige. Ay, winkayam. Apay akas lang makumikom ita ni Pari Badong. Kasi di namin sana nasabat ko. Kasaritak ko ma, hanggang kuna na abise. Bayam ata agbisi. Laki din, bangantan.
Katuan na, mangantan. Sigurado kayo kaday na natuyang? Ikulatiralyo ti titulo ti daga ken balayaw. Wan Violet, kasta mo ti ko na ni Badung ka. Ta sigurado mo't nga main ang makabayad kamay. Ang medyo mabayag laeng ah. Sana bali anana, tadamot basit interes na. Nga mabalin ka di amaamuan, no pangaramatan nyo iti kasta kadakkel a kantidad. Diyak mo kinitatam abadaw. Ang siguro, pag negosyo na ah. Nga lang araw. Maala yun to ti kwarta inton Martes. Uray tad wala ang mat nga aldaw ti palapsang. Widrok pa'y mat ijibang kaw. Mala, day tati ibagakin ni Badung kaw. Igidan minto nga ruden nga itad day titulo ti balay ken dagamay. Nagpahili kan sa close friend. Wan, sika ka di tinakapila. Itulod nakman nga raw. Wine close friend. Sige, lumugan ka nga rudain. Agyaman nak. Papanam ka day, close friend. Napatig ti papanak. Uwin gayam. Ang mga no kayat mo akalpasan ang maitulod nak. Urayin nak matlaang. Tagid dan tanto matlaang nga gawid. Maputungak nga min, tadakkalagat at tiimot kunto. Sapayag may saak. Ha? Pangaramata mi ti dakalagatad. Utangan ni Tata Badong. Anya? Pangaramatan na ngay. Diyan mo Basta bumulbulod da kanyak. Kat inkula tiral da pa'y tay titulo ti dagada. Kantay balayda. No kasta. Napatag ti pangaramatan da iti kwarta. Tauray laing sakripisyo da ti titulo ti kakaisuna sa nikwada. Anya ka din day tingar aramiden tabadaw. Kaslamadan aganak mo taon. Agawaam ki di tagisupot ka dagiti food packs tuyang. Kargami ti bagas, asukar, kape, noodles, sardinas, ken biskwit ti tunggal supot. Takalpasan day ta, ipakamuta ka dagiti tattaaw nga da maiwaras a food packs iti tunggal pamilya at tagakabildatan. Numawarasan tanto amin ida, mabalinain. Maibuston ati inutang ta a kwarta. Sana bali at mabayadan tanto, mate. At tayo ang mapasamak ti pagbutbot niyan. Sana mapukaw tayo sular ken balay ta. Mala, darasam, tapno malpasan to yar aramiden ta. Mala, makamuka. Ay, talaga madanaganak badaw. Nay, papanandag ito yata tao. Papanan nyo, kakabsat. Iji balay da tatabadong kagawad. Agitin da kano iti relief ito. Aya, apay ka now. Tulong na kano kadagiti bumarangay. Sige kagawad. Lapsan da kapay dito iti resinam. Sige lang. Ay na, kaya't talaga ni Kabadong ti sumikat. Enteng, amom kadhen ti agdinamag ita dito barangay tayo. May papanitian niya, Dungaw. Maipapan iti araramiden ni Pari Badong apan ang tultulong kadagiti tattao. Di panangitid na iti food packs kadagiti bumarangay. Katuan, Bayama, Dungarot ti kwarta na. Di aramiden na ti kayat na. agam apay amasapul nga aramiden na ti kasta. Ammo tayo mat nga awan ti pangalaan da iti ado a kwarta a paggatang da kadagijay. Amangan kit dimot no imutang da. Kitaan niya ko ma. Apay, normal ti kasta pa nagpampanunot na, inteng. At dangarot kwartada, di usaran da. Naimbag abigat mo, Marituyang. Agpailikan samay. Un maray, mapanak pa'y gumatang itinayon dagiti food packs. Ado pa'y nga ti saan anawarasan ka dagiti kabaranggayan tayaw. Kasta ka de. Wen maray, sige ilabsan ka pa ya. Mapanak ka ado pa'y dagiti gatangag. Ay, mabit lang, Maray. Ay, apay ka de nga aramiden nyo ti kasta. Ay, kwa maray. Basta, kaya't milaang ti makatulong ka dagiti tattaaw.
Kasta ka day, Maray. Katuan, mala patuloy kaon, itintulangan sa baling nga aldaw ti panagin nistoryata. Apay Violet, anya ti maipaikukin ka. Apay nga da ka. Kwa nga main, tata. Apay ka di. Kasanaw? Tinsamot kan inutang yung kanyak ti busbusbusan nyo at tumultulong ka nang iti tattao? Katuan may. Awan mo't parikot iti dayta. Apay ka di aya. Kunak man no pag negosyo yu, tinutang yung kanyak, tata? Pag negosyo minto ati daduma. Kasla panggap yaw ti sumrak iti politika, tata. Jay. Panunutin nyo timbagak, tata. Kaasi kayo laang na mailumlum kayo iti utang. Ay, badaw. Apay dagita akwarta. Isublitan to'y nabate abinulod takin ni Violet. Ikarigatan tantulangan abayadan dagiti nagastos ta. Ha? Napanunot ka, kan nakaamirisak. Saan gayam anasaya ti kastoy nga aramidin ta. Saan ana insiriban. Taure kayat ko ti sumrak iti politika. Iso akastoy tar aramiday. Sa anak tumutla nga siguradaw, no mangabak ako, no maabakak. Iso asanay. Ay na, ay, nasaya at matno kasta badaw. Kunaklakit din no mapukaw tatibalay kandagata. Mala, inka isublen kin ni Violet tinabati a kwarta. Uwan badaw, itamutlaan. Badaw, Apay, kita eman no bagay ko ti bestida. Ne, bagay mo, Mike. Ay, siya ngay. Bagay ko kadimot da ito'y pulaw kan maungkaw. Ay uwan. Bagay mo badaw. Sigurado nga umapal dagiti padata a makimisa. Gaputang nginginaan ti kawista. Ay katuan ato yang sigurado da itan. Ayan nga ije sarminta. Damat di talamisaan. Apay aya. Usar ko matag lipstick kan ag make-up man. Masyapol pa'y aya, Mike. Ay kat siyempre tapno saktaw ti kapipintasan ije simbaan. Ay, ahap. At ti pumadam. Ag pumada ka. Ha? Ay, wan kaya ba niya? Ay, nalipatak matay. Sa dinong ay di papanan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Nakapurma kayo matadwa. Nalipatam ka din a Domingo ita, Mare. Mapan kami manen makimisa, Maray. Kastaya. Sika ngay, Maray. Saan ka makimisa? Saan pa'y laang? Inton sumaron no a Domingo, No kasta, saan mo't makimisa ni Maribanang? Saan tagkuyog kaminto? Apay ngay? Madikan no tirik nana. Ay sos, ang mga nukuvid daytan, Maray. Saan mo't siguro? Ala, intan ba daw, tanay, ang mga numala daw ta itimisa? Sige, mapantan. Ay, Mare, panawandakan. Sige, aganad kayo. Ha? Ay, tuyang. Adugaya man ti tao. Naladaw tan siya matay. Mayat kit di tapno grand entrance. Ang siya dino nga iti pagtugawan ta. Mapantay di sangaw, tapno makita dagiti tattao ti kawsta. Awan mo't bakanti iti sangaw. At dapay, sumurot ka kanya. Nakababain. Na, apay kumaamabain ka, kit bagay mo mo't takawas mo. Ha? Ay, wala niya. Ay, inta nga rudain. Sige. O ala, agtugaw ka. Kunakin ka. At dapay bakanti atugaw dito'y sang. Sige. Excuse me. Excuse me. Agtugawak man pa. Ay, natuyang. Katwan nga may... Mayat kayong tagtugaw dito sangaw. Maray, ada kadila kum asinigang. Adda, Ay, may saman. kumusta nga ni Maribanang, kapitan?
Nasaya atan. Ngamdas kan nga ituloy na ti agsoob. Tapno, tuloy ang panagimbag niya. Nasaya at nga ron no kasta. Tapno mapang kami man makimisa inton umay a Domingaw. Ay, un mari. Nabayagan nga saan tayo anap-napahan. Wen nga ron, uray da kwarog kan jipot. Saan daan na panita? Ay, at tuy gayam tay gagatangab, kapitan. Kaya manak. Ay, inakot agluto ak pa iti si daan. Nagapuan niyaw, tatabadaw. Nanatuyang. Abay akas tati kawas niyaw. Bagay may kadimot laeng ti kawis me, kwarog. Op. Ha? Aw, kita man na ti bestida, kwaraw. Bagay ka, saan ka day? Ha? Napan kami laeng met nakimisa. Apay asaan kayo anapan? Nag-duty kami nga main, tata. Saan abalay? Tamapan kami to inton sumaruno a Domingo. Sige nga raw, ingkamain. Apay nga adita mo't ti pagturungan yaw. Saan mo't adita ti dalan amapan ijay balayaw? Un nga raw. Nalipatan yun sa amot ng tidalan nga gaway. Ammo me, tidalan me. At dalaing napatag apapanan me. Wan, mapanmila ipasikat daytoy kawasmay. Ay, agawid kaming tulangan numakita dagiti tao tinagpipintas a kawasmay. Nay, apay ngay nagpardas ka amagna si kabadaw. Hun atuyang. Ay na, ginayad ka laang mat Kastoy. Wan, kasta. Ni pari inting ti masabat ta. Kasaritam, ipakitam ken kwa na tinginginaan akawas mo. Sige. Paray! Nay! Paray! Da kayo nga ti masabat ko. Wen pare, Ay, sa dino tinagyapuan yaw. napan kami nakimisa, pare. Kapitan, di mo ka di madlaw ti kawasmay. Ay, apay ti kawasyo. Nagpipintas, saan ka day? Wan samat. Apay samat ti sungbat mo, pare. Ay, nagpipintas dagiti kawas ken sapatos yaw. Ha? Ang apay nga da kayo ditoy. Saan mo't adito'y tidalan nyo? Ay na, mapanmila ipasikat to'y kawasme, kapitan. Agawid kaming to inton makitan dagiti tattao tinagpipintas a kawasmay. Na. Kasabat ko da marito yung ken pare badong itay. Kay, Sa bali mo't tinagnaan da kalsada. amagan mo't no nalipatan dati dalan, inteng. Saan? Kay, anya ngay nga road, Mapandala kanu ipasikat dagiti kawas da. na kunak man no napanda nakimisa ita. Napanda kanu man. Ang sakbay nga gawid da. Ipasikat da kanupay dagiti kawas da kadagiti kabaranggayan tayo. Day takade tinaadal da ije simbaan, timang ipasikat iti nagpipintas akawis da. Amok pa yan. Bayam ida, no iso ti pagragsakan da. Ay katwen ay makaamuda iti biyag da. Wait. Ang baybay amon. Saan nga isuda, ti pagtaktakan. Ne, papananyo na natuyang, tatabadong. Di talaeng. Ay, agasam dia tangay. Awan ka di ti madlaw mo, hina. Ni, madlaw nga? Ipakitam ta sapatos mo, badong. Ni, ipakpakit tayo madata sapatos yo, tatabadong. Kabarbaro dito sapatos ko. Kita man no bagbagay ko matla ang hena. Uray to bestidak. Bagay ko kadimatlaang. Ay, awan na, nagpipintas na kita buad-buaduyo. Bagbagayo nga perperme, na natuyang, tatabadong. Labiin, tuyang. Apay, makauawid ka kadain. Ay, panagkunagkat.
Adumatan tinakakita itinapinta siya kawesta. Alas 6 may laeng mo. Mabisina nga rodan. Ita pa nga agpag na. Amang ano panunutan dagiti tattao nga agpalata. Anya? Hindi mo kaya ti agaway, dumuna akaon. Malang raw agawitan. Saan abale, taadumat tinakakitan iti kawusta. Tumagas naman pa igitirsina ni Maricuanang. Ayun, umutang tapay laeng. Si kalatan di magkisarita kin kuana, umutang kan. Wun, urayan na ka. Wing! Marikwanang, Anya day jay, Mare. may saman a sardinas dita. Narabyang kayo, mate. Basta, ikanakit din iti may sa sardinas. Jay dakul maray. Mabitla ang nga rod. Adtoy. Ay, thank you maray. Pakilis tampay langan niya. Anya? Sana balay, bayadan min tumatlaang, Mare. Kaano manan ngay? Inton sumaro no atawan. Makauray ka kadimot maray. Agbayad kami nga raw. Ay, sana mabalinti kasta. Agbayad kayo lang no kaano kayat yu tagbayad. Adda pagpurmayaw ngam awam mo pagbayad yu iti utang yo. Anyat ko na maray. Nagimot ka matan, Mare. Ay, tuyang, isubli mo dayta. Sardinas lang dayta. Kukom lang deta sardinas mo. Na, kagpay sumo jim bagak. Da kayo ti umut utang. Da kayo pa'y ti kasta. Kasta ka dita dadalan nyo sa simbaan. Sapay kanayon kayo makimisa. Naimbag ka da kami takanayon kami makimisa. Si Kangay, Marikwanang. Ay, anya ngay tisidaan ta itatuyang. Maturog talatan Uray santan amangan. Anya? Naimot-met da di Marikwanang. Iso nga raw. Imadula ang tilako na kasla asino niyag sasaw. Saan ngamin makimismisa? Agpadadan akin ni Maribanang. Ay, kada kaming agkukumaray. Syaklaeng ti kanayon amapan makimisa. Uray siyak mat atuyang. Kada kami kini pariinteng. Siyak lang mat ti kanayon amapan makimisa. Mare, umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kawan amaray. Kumusta kan nga ay? Italaang man na narimwar ka. Ay, nasaya at akon, Mare. Si Kangay, kumusta mo't tanti panaguy-uyak mo? Mayatan. Nasaya at nga rod no kasta. Mapantantuman makimisa inton Domingo. Ay, kawan dagasan naktaw. Wun, Mare. Ay, wun gayam. Apay akaslasan agumatgatang damarituya kan paribadong diti tersenam. Tsak ngamin ida pinautangan idi namin san arabe eh. Day, apay ngay ngamin, Mare. Kasanaw, matawunan ti utang da. At da paggatang da iti kawas, sapatos, make-up kan pumada da. Gamsan damot nga mo tagbayad iti utang da. Kanayon da pa'y magarod a makimisa, ngam kasjay mo ti ugali da. Ay, saan mo't anasaya ti kasta, Mare? Kasta nga rod mo ti kunak, ngam amom ti sungbat da. Anya ngay? Naimbag ka no kadakwada takanayon da makimisa, sana kas kanyak. Kasta timbagada kan ka. Wen, Maray. Ay, narigat ti agsasao, Marikwanang. Uray pa'y kanayon makimis at itao. No di namot ammo nga i-apply ti adalen na iti simbaan, kandakas mo ti aramiden na itipada na atao, kasla awad mo't lang ti serserbina ti panakimismisa na. Nasapa ka mo't na nariig banang. Nalipatam ka din. Kanya? Domingo ita. Ay wun anya. Ay, alatag sa ganak ta mapantamot makimisa. Wun agdigos kamutan. Wun ka di. Andi ba na? Na. Ni Kwarog jak pukpukaw. Nakasaganan kayo kadain. Ay saan pa ay Kwarog? Umuna kalatan. Sige nga raw. Dagasakmat ni Jibaut.
Nangag mo, inteng, napanan ni Kwarog. Sika, saan ka pailaan nakadigos? Wen, agdigos akon. Agawam tadagasin tapay ni Marikuanang. Nay, imay kayo matgayam na kimisa, kukumaray. Awen, kadwak ni Marikuanang. Ni parinting ay mare. Ay adada ijalikod. Kadwa na daji pot kan Kwarog. Ha? Ay, isuka di makitkitak adaan ti t-shirt na idilikodan, mare? Ha? Unay kamitten ka ba dong? Saan matanas kan abaro ti kawas no may makimisa? Nagsao ka man dita, Marikuanang. Kita man deta chinilas mo. Madlaw mo't adaanin. Amoyaw, saan anas kan abaro akanayon ti usar ko? Tinapatag amok nga awan ti utang ko. Ay, Marituyang, Marikuanang. Ay, agsardeng kayo. Tani, kitkitaan da tayon dagiti tao. Day takumarim abaak ti bagbaga maray. Ha? Padaong! Abay tuyang. Sana makaangas. Apay ngay. Maulawak pa. Padaong! Anyang itaramidag tuyang. Yakon ka balan. Ay, tuyang! Ay, mabitlang! Mabitlang! Mapanag ang kintaw ay titulong! Parinteng! Paray! Ay! Apay pare. Aramidem dito katrabien. Nituyang ko, pare! Na. Apay, anyat na pasama ka ni Marituyang. Kwa, saan ang makaangis ni tuyang ka? Tulungan na ko, ma! Awana ti pagkamangak, no di na kayo laeng. Ala, mapankan iti balayo. Ay, ang mga niya pa'y ti mapasama ka ni Marituyang. Ay, si kamot inteng, mapan mo kitaan ni Kwarog, taitaray yun ni Marituyang iti ospital. Ay, agyaman na kada kayo, Malay ka kita ni Marituya. Agsagana kayo. Taitulog tayo di ospital. Pudno ka di tinadamag ko, Mare. Indaray da kapitan ni Marituyang iti hospital iti rabi. Ay, wen Mare, tasaan ka no ang makaangas kan maululaw. Anya, ay kasi mga rod Uno pusaw. Ay, apay no bisitahan ta. Ay, sigurado ka, Mare? Okay lang kan ka? Wen, okay laeng. Uray no kasya timbagbaga ni Marituyang kanyak. Sana ngagduado amang tulong kan kwa na, no kasapulan. Ay, maragsakan nak. Takas tatik ka panunutam, Marikuanang. Si Kamot. Kat, anya nga oras ang mapanta. Ay, urayan nak tain nak agsukat. Agawa am nga ron tagumatang tapa iti prutas para kan ni Marituyang. Sige, Maray. Tuyang, at bisitam. Asinaw ba daw? Damaribanang kan Marikuanang. Ha? Kumusta kan, Marituyang? Ay, anyat aramidin nyo di tao'y. Sarungkaran da ka nga rod. Nadamag mi ngamin na ospital ka. Pudno day ta, Marituyang. Adto'y ti prutas aginatang may paraken ka. Ay, agyaman iti kinaimbagyo kanyak. Maribanang, Marikuanang. Anya ti kayat mo akanen. Apple, grapes, wenno orange. Uray anyat itan maray. Mabit lang nga ron tamangukisak iti apple. Ay, Marikuanang, Maribanang, pasensyaan na kami kumakin ni Badong ko. No anya man dagiti madian na isawsawang mi kada kayo. Uray dakas kami kada kayo. Saan kayo nagdua-dua anang tulong kada kamay? Pasensya kayon Sapay ko mata, mapakawan na kami. Kamali kami kinibadong ko. Kanayon kami amakimisa. Ngamdakas mo tararamitan me.
Ikarime, saanin amo ulit, mga kumare. Saan gayam nga umdas, ti mapantalaeng makimisa, tapno maibagaan na saya at taataaw. Ti naskain kahit maipakita ta, ti nasaya at nga ramid tatuyang. Maragsakan kami. Tanakamiris kayo matlaangan. Ay, Apay ka di manan, sinay ka, sinay. nadala ngamin malagip ko pa dong. Anya nga minday ta, Ay, Pebrero man gaya mo. kahit apay no Pebrero, Bulan dagiti puso. Iswa. anya, Hey. Agdate ta ko, mama. naa. Wano sagutan nak iti sabong kan chocolate. Ambisyosa ka matabakbakitan. Ha, day tapay laeng ti pampanunutan. Wuna, tapno ma-feel tamat ti Valentine's ako nada. Adula amin. Awan to pa igatang ta itinaimas asidaan ta. Day tanto laki din, date ta. Nay, Chip, nakabis ngay kamat. Rumwar ka di? Umayak ko mamakisarasarita. Inton maminsan taon, Jipa, tada papanak. Mapan ka makidate. Wine. At nakabalinti nakabalasang ijay ilay. Hoy, imbag man, Chip. Ay, umayak mo ta. Sige umay ka. Ngam si kati chaperon niya. Tawan mo't partner mo. Wen, basta umayak. Anya ngay ti amom, Chip. No addamat ti masir tatak ijay abalasang. Ay kato na. Alang araw dan, Chip. Intan, tad dumagas tapay ijay balay. Tainak mo't agpalas Mangibayag ka. Saan? Sukataklaan to'y t-shirt ko. Nay, marito yan. Tricycle mo ni Kwarog di limabas. Kani Jupit di kadwana. Nakapulis da. Mapandan sa mo makidate mare. Hoy, marito yan. Itay pa asuman na uwak dito yung di ka magtagtagari ditan. Sakit na dayo tinakaiturungan na kita matam. Kasla da pampanuno taman na unag. Marito yan. Kasasao ka. Ah! Ay! Na, happy agrungab kamatan. Ay, marikwanang nasakit tirik na. Kaslaan dadagom amang tutudok iti puso. Ay, Na, apay ka sa tibagbagam. ay, marikwanang. Di na ko naiayatan ni badong kau. Aw-awisak ngag-date kamay. Nga makaungat. Ay! Nagsakit ti pusok. Nagsakit tirik na. Kasla niya kon kabaulan ti sakit marikrik na maray. Panagrik na katawanan sir-sir ti amay. Ay. No si ka mo ngamin, Maray. Di ka man nagsangit-sangit ditoy. Tamangan balas ti itdanday ta dito tersenak. Unay kamutan. Madududog lang nga rodan tirik na kastapay lati bagama. Ay, masuronak nga raw. Siyak ka ti pang ibagamit ti kastan katamom nga awan na sawak. Ayunan niya. Awan ka di imbagbagan ni Marituyang ken ka, Maribanang. Awan ba't maray? Apay ka day? Ay na, ima dito'y di kalman. Nakasapsapang o may agrong-rungab. Na, apay ka nungay. Kunana, asaanan nga'y ayatan ni Kabadong. Apay mat, anay baga na ti kasta. Gaputaw awisan na kano ni Kabadong nga agdate da. Hangam sa ama kayat di maysa. Nasakitan siguro mo di bakit? Iso na laos ti panagsangsanginan. Ay, kaasimot jay kumarita.
Inkuriman siguro ni Pari Badong tinaalas nga ugali na. Siguro angam ti pakasurunak. Siyak kat ti pangibagbagan na iti parikotnan. Amo nangawan na sawak. Anya nga iti may balakad ko. Badong, Apay ka de? mabalin ka day asaklutan na. Anya? Adulamin day ta. Bakit angkat? Aglamlambing aklain mo. Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Nagadulaki din niya amaw. Ornusim man ki di na kita buhok ma. Nakagulgulaw. Kasila di mo sagsagay sayan. Ay, unay ka na yabadang. Payaya kasta ka. Na, Iparparik naklangarutan ngay ayatan ka. na, Gamdi mo pa'y marik na. Maribanan, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ay nasaya at mutlat na Mare. Uray kanayon ama kumikom ni Inteng ija barangay hall. Nadungulat ta kanyak. Kanayon nakasagutan iti chocolate. Wano anya laditan. Imbag kayo pa'y maray. Ngam ni badong ka. Ay, pulaos adi na maaramid dayta. Ha? Di nakpay sinagutan iti chocolate. Wano sabong lakuma, sipod nagasawa kami. Uray sabong lakuma ti karabasa, ta isumo lang ti dengdeng kasi daun may. Marito yang. Damagan ka man, maray. Saksaklutan nakakaday ni Kapitan. Ay, ay katuwan Marito yang. Kas itinakon-akon, nadungaw ni Inteng. Ay, imbag ka pa'y maray. Nagasat ka kin ni Kapitan. Ngamsyak, kanayo nakamasair kin ni Badong. Takasla din akon ay ayatan. Ay makapawan ganas ngagbiag dito'y lubang. Ay, saan Mare? Di ka agsawi ti kasta. Ayun na yan tigas to'y maray. Nagkasanga pa nagbiag ka. Ay, pangaasim Mare Di ka agsangit iti nakapigpigsa. Ang mga no ibagada pinasangit ka. napanam ka di manayin. Ijay laeng ayan dagiti kumarek. Unay ka matentuyang. Imbis nga gluto ka, kumporme ti papanam. Napanak nga rod imutang iti bugoaw. Naibos nga minon ti bugoaw. Ay, Diyos kay, ti kastoy abiyag. Nabambanog lang nga rodan da tao ang nagtrabaho, bugoong pailaang ti sidain. Na, anya nga rod kat iso ti adda. Ay. Ay nabadong, di ka kadi agong ungit. Ha? Valentine's ita. Iso arumbeng kumaasweet ka. Adulamin. Wen, iso adi kagong ungit wen. Yung kakidinida sardi kanan ta. Adulamin dito, Valentine's. Ning. Nabayang. What happened? Why are you crying? Adda kamot gayam dita kwaraw. Wala na. Umay ko kumabuludan tilyabi ni Tata Bataw. Ang nasangkutan ka mo't ngagsangsangay. Ay, kwaraw! Yay! Anyan anagkas ang tigasat kaw. Anya ayat ipagkurkurangak. Tapno mapasamak tigas taw. Jak mawatan. Apay ka day? Apayakas jay ni tatam abadaw. Awan oras na kanya. Ha? Kunak akayat ko laang arik na anti Valentine's. Agungat man.
Kaslaawan lakan ko na tiyamay. Nay. Ha? Di na makita ti sakripisyo kan ko na. Di na makita ngar aramidak tiyamay. Kitday ti pagparpari ko tak. Kan pagsaksakitan tinakam ka. Ha? Unay kamutan ko araw. Ha? Hamot langan ti sungsungbat mau. Ha? Ay, pasensya ka na natuyang. Nakla atak ka dagiti imbaga. Awan ka di ti aramidam dita, Mare. Mapanak man iti barangay hall, Mare. Siyak ti officer of the day ita. Kasta aya. Apay nga minaya. Mapanta ko maijayan da Mare tuyang. Mapantaman kumustaan. Ay, wanan niya. Nabayag mo ngagpay so asaanan nga imimay. Napan ngamin ni Kwarog ija balay. Ibagbaga na anasangputan na kanu ni Mare tuyang ijay nga agsangsangit. Kat nakunana, aparikot na ni Pari Badong. Ay, no kasta. Saan pa'y lagayam a binaliwan ni Kabadong tipan na kilangan nakin ni Marituyang? Ay, kunak ano nalpasan day taparikot na. Ay, saan pa'y Mare? Sarong karantan to nga ron inton bigat. Tapno awam mo ti may bagbagana. Malumay. Dandanin sumangput ni Badong ka. Iso nga urnusak man ti bagay. Ag lipstick kan agbistida ak iti nakiteng. Bareng madlaw na ti asawa kay. Nay, si kamot ngagpaisawn baday. Good afternoon. Ay, di nagman arakupan tuyang nabanuga. Apay, Ha? di mo madlaw ti suot ka? Wait, nakita kaon. Ngamawan bibiyang kao. Ay, unay kan ba daw? Lamlamyungan ka lang arudan, uray nakalinglingot ka, kasta ka pa'y lang. Nabanugak nga raw. Di ka di makawawat. Nagsakit mo tanday ngar aramidam kanyak. Na, Kanayon lata na kasta. di ka nga ron agsangit Jeski kamay. Anyaya ti pagkurkurangakan ka ba daw? Ibagaman. Jak masungbatan day ta adamag mo tuyang. Ato na amin day ta pa nagdram-drama. Bigbigat, ngam nakapanimid kamat, Marituyang. Huwag ngagpay so, Mare. Adayo pati na kay turungan dagita matam. Mare, mangmangag na kami kaday. Ay, Marituyang, ada kami iti abay mo. Ha? Ay, anya itayin ti bagbagayaw, maray. Ay, talaga anadagsen ti pagdaldalanam. Absent-minded ka. Ay, wan, mga mare. Jak amo, no kaano nga agpatingga da ito. Anya launay ayat iparikot mo. Ni badung ko nga raw, jak amo no apayakas jay. Di nan maiparik na ti panagayat na. Anya? Oray itala kumamot a Valentine's. Ang awan mo. Ay, jak amo ti aramidag. Nungay nga tatasagutam, Mare. Anya nga'y kumati sagot ka. Sagutam iti t-shirt. Wano kompormidita. Win mabalin mo't asagutam iti bangbanglaw. Si kanti mang sagot kan kwa na, tabareng maragsakan. Wun, Mare, mayat ti bangbanglo. Ang pangalaak nga'y iti gatang ko. Kat awan mo't pulos kwarta. Ay na, di mon pagparikutan day ta. Pautangan kay ti paggatang mo. Kaya't mo. Ala, Marituyang, takadwaan kamat ama pantugumata. Baday, adari kalukin ka. Ha? Anya ngay day ta.
ken nangalami tinggatang maw. Ay, amangan no di kwartak metlaeng tinggatang maw. Ay saan? Inurnong ko, tapno at daigatang ka. Ala, awatim, talukatam. Lukatamon na. Parigatan nakpailaeng may. Perfume daytoy, Badong. Branded daytoy. Ken original, iso ang nakabangbanglaw. What? Regaluan nak iti perfume tuyang? Wala, gaputa Valentine's ita. Ay unay kan tuyang, mangin insulto kan siya, mate. Apay asagutan na kiti bangbanglaw. Apay, na ang dudak kaday tapno ikanak iti kasta. Ha? Ay saan? Kaya't kalaari galuan. Iban lang mo daytan tuyang. Gaputa jak kasapulan dayta perfume. Ay, talaga madudog unay tirik na kukumaray. Saan nga inawat ni Badong Jay sagot ko kankwana? Na, tapay kanungay. Di na kano kasapulan gaputasan mo't anaang daw. Anya. Day tatipod na. Ay, so, mas haira ko na. Ay, agkat di ka nga ron agdalupisak nita, amare. Amangan kada sumangpot a tao kung makita na ka. Amangan nuan yan tupay ti ibagada. Nala, di ka nagsangit. Tumakdar ka ditan. Tasla ka ubing dita nakadalupisak. Ay, Sana balay, tabagaan minto ni Pari Badong. pumanaw akong Badong. Makaambo ka mo ten iti biyag mo. Ay katwen ah. Nabanog akong amangaw awat ken ka. Isong agbakasyonak pay laeng ijay ayanti ka anakak. Ay kat mapankalata ah. Talagang awan na nyaman nagayam ken ka. Iso asigay, mapanakawn. Ay kat mapangkalatan ah. Pare, tulungan na ka din ah. Apa yun, pare? Saan matanyag subli ni tuyang ko, pare? May kawa ko na. Gabutawan nagluto iti ka na. Ay, katimaga na ba? Hindi mo namin ikan patad ni Marituyang. Awan na. Nalabit nga aging day jay. Iti ayan ti kaanakan na. Impay-payso na matanti pimanaw, pare. Rabraba kaklaang mat-ide. Sulmo. Rayam langan nga agsublin ni Marituyang. Awan na mo. Abay tulong kukin ka. Pangasim ka din na, pare. Tulungan na ka. Aw, at iti pagpalingkem tuyang. Thank you, Badong. Mangala ka ngamin iti ikubag mo ah. Wenno anya dita na mabalin mo pangikargaan kadagiti katangam. Isupay agatangam. Wan. Kompleto ang data in listak. No adatisan ana ilista. Inayon mo latan. Okay. Anya nga oras sa makaawid kayo ngay. Depende, no anya ti bagada maribanang kan marikwanang. Agawid ka adagos ah. Depende kunakmag. Sino nga rod taglutaw? Ay kat sa nabali tadapay mo't nabati nga inapoy konsida. Ano samlak tanday jay. Ay, banag. No niya ti importante agatangam. Iso ti gatangam ah. Saan ano anya laditan? Wen, amok dayta. Ala, ingkan. Inteng, Ah. awan la ka din ti inayon mo dito'y kwarta nga inted mo. Ay, kwa. Dahil ti maitid ko dungo. Ang adda ko makayat ko agatangan ijay mall. Awan nga ron kwarta. Iso ati prioridad mo agatangan. Kanda giti masapsapul ta. Importante ti makan. Ala, agpailiak nga rudan, tain na kun makitsenda. Kwarog, asino tinakapila? Siya, kantay. Ala, intayo nga rudan, tagpasintro kami nga agkukumaray.
Wan, agpasentro kami at talaw. Ha? Sa dino ti papanan nyo aya. Ay mapang kami agpalingkay. Agdiretso tayo nga ruda ni J Public Market. Awan, kwarog. Uray si ka na nakwanang. Mapan kamot lang agpalingkay. Saan, Kwarog? Inaklag-relax ka nag-shopping ije sentraw. Ay, no kasta, saan ka nga agpalingkay, marikwanan? Saan, Maray? Mapanaklag shopping, tanaka-sale tila ko da ije mall ita. Ah, kasta ka day? Siyak ti sumurot kin ni Maribanang. Ay, no siyak, naskan nga agawid ak adagaws. Tagluto ak iti kanan ni Inteng. Ay, sayang, Maray. Sapay adutin nagmamayat ala ko da. 50% off. Makatipid ka. Ay, awan mo't lang ti kwartak, Maray. Igatang ko lang iti pangkusina, may tiintad ni Inteng. Aw, kasano nga raod? Ang tutong-tong kayo kadipay. Wanaw, lumugan kayo ang taintayaw. Ay na, nagmamayat gayam tibag ala ko dito'y mula. 50% off ko naman. Iso na lang, tamay sala nga pag ti kabailak agatangan. Takurang mo ti kwartak. Ay, nembagpay ni Marikwanang nakagatangan iti talo ang inginaon abag. Nay, marituyan. Itay pa kita-kitaan nak Ay ko ngamin maray. Nagmamayat ngamin dagitabag a pinilem. Ngawan na Maray. Si Kangay. Nakapili kan iti bagmaw. Saan pa'y nga rod maray? Nagpipintas mo't ngamin dagitabag alako da dito'y maul. Diyak makapili no anya ti alak. Pilyam nga rod tayo design nakapkap na kam Wun maray. Mapanak man ijayan ti sapatos kan sandal. Ang mga nod na magustuak ijay a design. Ayaban naktulangan ano nakapili kan, Maray. Ay wun maray. Sige lang. Itay pa nga orayag ni Tuyang diti paraangan, may. Awan matag. Ay, itay pa'y alas 12 ang nakaawid ni Marikwanang. Nga maging gaita, awan pa'y ni Tuyang kaw. Ay, basit matladin, listak agatangin na. Tatabataw! Ha? Nay, si kamot gayam Kwarog. Umay ko lang ito da ito'y kamatis kada kayaw. Ang mga no, damot bayad na data. Awan, libre da itaoy. Ini ka kamot lang daangkal. Nay, alain yawn. Sayang no madadaal. Agyaman Kwarog. Ay, daytoy man laangin kamatis ti sidaet. Awan pa'y nga men ni Tuyang, saan pa'y asimang pait. Ha? Saan pa yung simang bag? Ketuwang, itay pa'y nga raw nyor orayay. Ay, saus. Mga no pinag-shopping ni Nana Tuyang jinted mo apagpalingki na ko ma. Ha? Shopping? Wine. Simurot ngamin ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang. Mapanda ka no ag-shopping. Tan nakasail ita ijay maul. Anya? Kasano ngayon na ita, Marituyang? Jaintad magayam ni kabadong apagpalingkim ko madya pinag-shopping mon. Wun nga rod maray. Sigurado ang makapungtot dayjay. Numaamuan na pinag-shopping ko lang ti kwarta nga intad na. Nuapay mga minaginastos mo pa'y laeng Nagmayat nga rod day tibag aginatang kaw. At dabaro abagmaw, ngam kagura na kanton ani kabadong. Ay! Adan na panunot ko nga aramidon, maray. Anya day tangay. Si kapay lang ti mangidulin itibag aginatang kaw. Tapno saan ang makita ni Badong. Kasanungay no may raman nakakapungtot na. Siya kung ti makaamoy ti day tamaray. Basta idulin mo day to'y bag aginatang kaw. Nalanga rod. Ikargam dito eko bagkaw. Ay, thank you, Marikwanang. Apa na rabyan ka? Ay, kwa Badong. Ayan niya dagitim pagatang ka. Ay, kwa nga main. Napukaw ko ti kwarta pagpalingkik ko ma. Aha!
napukaw no pinag-shopping mo. Napukaw nga raud. Day tati makagapaw no apay anarabyanak. Tabi nirbiro kaw. Ang jakmat maberokan. Sapay pang abastuta day jay ti may sabulan. Ilakotan aji ka kaiso na kalding ta. Ay, saan? Saan ta nga ilako ti kalding ta? Maibusan ti bagasta. Pangalaan ta nga iti gatang ta. Ay, pinanunod mo kumaday ta, sakbayan na pang ka nag-shopping. Kat kadwam pa'y damari makuanang. Amaw, kagimatang kay tibagmaw, kat imbatim ijayan damari kuanang, tapno saan ko makita. Kasanuan na amuam. Hindi mo saludsudan, no kasanuan na amwak. Song batam kiday, no pudnowin no saan ti damdamagat. Ay, uon. Inggatang ko itinginginaan abag ko di kwarta nga inted mo ba daw? Naa, agpampanunot ka ka dito yang. Sa dino nga rodain, ti pangalaan ta iti igatang ta iti kaninta, para iti may saabulan. Amom lang nga rodan nga yung budget ko di kwarta. Mapan mo pala inggatang iti komkompormay. Apay akas tatilangam nga may dito'y balay paray. Adda parikot ko, pare. Nagapakayumanan ka ni Marituyang? Wen, pare. Kasanumat nga, men. Inggatang na itinginginain abag di inted ko apagpalingkin ako, ma. Ay, kakaiso na day di akwartami, pare. Manan? Saan ka di ginastos naman idi na minsan? Di inted mo apagbayad na kumaiti utang yaw. Wen, pare. Nagsakit tinakam ka. Tatangdan ko day jaya nagkabitay. Sa ita, inggatang nalaang itinginginain abag. Ay, inkarkarigatak piman tinagurornong iti manuabulan, pare. Ay, aga na panunod ko nga aramidin paray. Ha? Anya nga day ta? No maibus ti bagas yaw. Saan ka nagumatgatang? Ha? Ay, agkapsuta kun ano sa anak amangan. Umay kagapi di balay Pudno, pare. Uwin! Urasan ka nagumatang iti abas tuyaw. Padasan mo't ni Marituyang tiagtrabaho. Iti kasta, marik na natiriga tiagbirok iti kwarta. Naibus mo't gaya mo ti bagas mikin ni ba daw. Awanan ti mailuto. Tuyang, itay pa'y aming mingmingam day talata, apag ikarkarganta iti bagas ta. Awan mo't gaya man ti mailuto ba daw. Naawanin akit, awanin at maramidan ta. Anya nga raw, pinag-shopping mo mati kwartata. Sapay mabisina ka. Naimbaglatakin ka atuyang. Takit kitaim lang day taginatang mo ang yinginain na bag. Kat mabsog kan, kat siya ngay. Ay, mapanak pa'y ijay ayan ni Marikwanang. Anya taramidin mi jay? Inak umutang iti bagas. Uray may sakilo laeng ta ilugaw ko. Anya ngay itatuyang nakarignakan. No saan mo kumapinag-shopping ti kwartata at da kumabagas ka na imas asidaan ta ita. Ngamanya ngay, nagtangkan mo ti olam. Ay, pasensya kan abadaw. Pasensya kan abadaw. Kanayon ka na tanakasta. Dumawat ka iti pasensya. Ngam di ka mat nga ron agbalbalew. Tunggal at na may gamam akwarta, agagatul ka mga gastos, o reno saan mo takasapulan, gatangam lata. Saanan ang maulay? Ay talaga saanan ang maulay, tuyang. Tanoad da kwartak, di kan ik-ikan. Inkarkarigatak day nga inurornong iti manuabulan, mapanmula ang inggatang iti bagmaw. Apayakit kita matlatan day talugaw. Kasladyak ka ba ti kastoya pa nagbiag ba daw? Lugaw ang naasinan laeng ti kanenta. Ay, saanan ang nasustansya day ta? Di ka katagyaman, tadya. Laki din. Mangan kan. Anya nga tanumapanak makipurdiya. Ha? Ay, nasaysaya at manen atuyang. Mapanak tuman ijay ayan ni Marikwanang. Amangan nuad day paaramid na. Ay katuan padasim ati mapan, hangam na awan ti ipaaramid na,
Mapan ka agbunag iti bataw iti karayan, ta itulod mo iti balay da pari inteng. Ha? Kasla jak mo't kabailan ti agbunag? Kayat mao tilugaw akanayon? Ay saan? Naumaak nga rudan. No kasta nga raod, agremidyo ka. Day tala na materialan na ba nagtamaw? Soft drinks man, marikwanang, kan dua abalkot ti tinapay. Nay, nagadumot tan. Merienda ni Marituyang dayta, Maray. At ngamin iti balay. Agbumbunag iti bato. Kabalan na aya, tagbunag, maray. Ay kat no addan ti sangapulo adadakkel abato nga imbunag na iti balay. Ay, kasi mga rod ni Marituyang, ano kasta? Ay, pinag-shopping namot ngamin ti inted ni Pari Badong apagpalengke na kuma. Ay, winan niya. Bag ti ginatang na iday. Diyak nga rod amaw at ipagpalingki nagayam ti pinaggatang na itibag na. Namuak langin iti paawit kamin. Ay, husto matkit di Tapno am muna ti rigat ti agbirok iti kwarta. Wen matkit di Maribanang. Di ka di Marituyang di matanawak nga di paraangan niyo? Wen, isuday jay. Apay nga yakas laki mutong mutan. Kimutong talaga ni Marituyang. Ay, lugaw anasinan ka no nga mintikan kanendakan ni Pari Badong. Awan tinateng anayon na, wano karne. Iso akurang ti sustansyada, Mare. Ay, iso mo ilagayam Mas daawak. Sagay sa akilo abagas laang ti ginagatang na diti tersenak. Ay, nakakaasipay. Ay, ngimise ti igidagiti mata na, Mare. Saan laday ta? Kaslam matumba pa yun numagna. Ay, kaasya talaga, Mare. Win ala, itad mon tigat gatangag. Tamapan ko pag meriendaan ni Marituyang. Ay, ang mga numatumba pa'y day chay. Nagadumot ang tiba to dito parangan niyaw, antay. Ay, wen, kwarog. Binunag ni Nanam Atuyang dagita. Anya? Nagpigsa nga roda ni Nana Tuyang. Takabailan na nga isang pet dito'y balayo dagito'y nagdadakil bataw. Inananusan na Tawanan ti igatang da iti kanenda. Ay, awan pa'y matiswil daw ni Pari Badong. Nusan kumangamin a pinag-shopping ni Nana Tuyang ti kwarta nga inted ni Tata Badaw. Di saan kumamapasamak ti kasta? Ay, pudno taimbagam kwarog. Kat no sana pagtrabahuan ni Pari Badong ni Marituyang iday. Ay, kasi nga rod itan ni Nana Tuyang. Ay, panagkunak. Mayat matlang ti kasto yan napasamak. Ha? No kasta, maragsakan kayo ang makakitkita nga grigrigat ni Nana Tuyang? Saan nakasta, kwarog? Ti kayat ko asawan, nasayaat ang napasamak ti kastoy. Tapno agnakam ni Marituyang, kan mapadasan na ti rigat ti agbirok iti kwarta. Ay, kung nakalakit din, wanya ti kayat yung asawain. Sika talaga, kwarog. Ngala, umunag kan. Amok akapimanan ti gagarap. Nangalami ti kwartam ngay, Maray. Ay na, inted ni Maribanang. Nga may nagbunagak iti bato apagkabiti da ijay paraangan da. Ay, nasaya mga rod ano kasta. Iso na lang tanay kimutong kamatang. Ay, wan nga rod, Maray. Ay, wan gayam. Ang mga nukayat mo agatangan jenginginaan abagkaw. Mano pang lako maaya? 5,000 laeng, Maray. Saan ko nga inus-usar day, Jay? Awan discount na. Sigay, 499 nga rudan. 4-5 at tagatanga kon. Sige man laeng ay. Jak kumagatangan ka. Ta adupay laang tibag ko. Ang masyanak ngamin kang ka.
Nay, ay, agsapa mo't gaya man. Anyat orasan ba daw? Alas 7. Ay, saus! Ay, naskan nga inakon agbunag iti bataw. Isupay nga isukat ta iti kanenta. Ay, anay. Nene, apay adi ka matan makatakdar. Ay na, ay, iba daw, sa anak mo ta na makatakdar. Ay na, anay, nagsakit mo tibang bagitan. Mano ayat binunag mo abataw da pari inting idikalman. Nasurok aba intay. Ha! Ay una yan! Sapay nagdadakil dagi di abataw. Wan nga road, ang inan saklatan uray na dagsaon. Tinapatag at da isukat ta iti inapoy kan na imas asidaan ta. Ita. Amo mo tirigat kaw. Makikabkabitay kan agbumbunag iti bataw. Tapno lang at daigatang ta iti masapsapol tatuyang. Wan ba daw amukaw? Kat manipod ita. Saanan akum kumpurma iti pangigat-gatangak iti kwartata. Ay, adala kaunti agtipay.